jewe habe n'aba ba cameraman nza mbona ko bahamagawe none muzamubwira ngo ubu butumwa batabuvuze gusa bagomba guhabwa nk'amafunzo y'ukuntu bakoresha no muhamagara ariko barahamagawe kuko iri shami ni Yesu ubu bwenge ni Yesu wabushize ku isi kugira ngo bamamaze ubutumwa nta muntu wabuhawe muzamubona abapasiteri bo ba cameraman cyangwa nje no muba ariko abo narabimenye Yesu yarabimpishuriye ko bano ba cameraman barabihamagariwe haki ya Mungu. Tamusi apotre twaza yaza twigisha ngo ku misozi irindwi cagenye napfuye imisozi irindwi yavuze ngo n'umusozi wa media aravuga ngo jewe gitwaza ngo sinoshobora kuja kuri media ngo nzavuga bino bazabavuga bivuze ngo media haki ya Mungu. Makanisa bafite ukunta nyine kwa yapanza akora hariko ubushize twari hano na Bi Christophe none twasubiye kwa kandi gasuko ari bafite kanisa rinini niryo rinini se kurutiri n'umugisha wa Yesu kantera haleluya ariko amakutano yatange kandi ararange ko ndarambirwa nuko ntega inane ngo shiki muhira nge ngaruke narambiwe tabase je simbaye mbona kino ko ndareba narambiwe ngo ngaruke mwikesha Apotre twaza yigeze kuvuga yabivuze ngire ngo ageze muri Fosco ya bwa mbere aravuga ngo urwego agezeho ngo yarenze ngo amacano ngo na za YouTube ngo abe niyo YouTube ngo aho yavukiye ngo yo muhagurukire ngo nti yobiki mushoboye ngo urwego Yesu amugejejeho umuhamagara habe naje ndi mu gutekereza ngo nk'inamu na Yesu ukunda haya nkoresha ibi by'amakomantere y'abanyamuhana bamwe bataza bumva imihamagaro y'abandi akumva ko uwi wari ukomeye kuruta wa mugenzi we batumva ngo se ngo azavuga ibiki muzavugira ngo tudashigikiranye ikanisa ryobaho pasteur abakristo batamushigikiye yoyobora ubusa abakristo twe tudafite pasteur twobaho tudafite umuyobozi Yesu yatagira intumwa iwe aba yarabishobojwe se nta muntu udakeneye undi Yesu yo hataba intumwa mission ntiba yarabaye akompure ariko nkavuze neza aba kweli kandi niyo utobihabwa Yesu yaraje atangira mission arasoza bamwita ngo ni Beelzebuli ni shetani narabimenye ko umuntu rimwe nari mu muhamagaro hazahabiyo batawumva kandi tumvwe n'abandi nabo bahamagawe hazabigi umuhamagaro w'umuntu utagwanwa n'ababahanzi utumvwa nabo mubana muri wa muhamagaro aribo bokagushigikiye ngo bawusapotinge bakaza bagutera imyambi ngo umuhamagaro wawe ni nkaho wewe kweli jewe habe n'aba ba cameraman nza mbona ko bahamagawe none muzamubwira ngo ubu butumwa batabuvuze gusa bagomba guhabwa nk'amafunzo y'ukuntu bakoresha no muhamagara ariko barahamagawe kuko iri shami ni Yesu ubu bwenge ni Yesu wabushize ku isi kugira ngo bamamaze ubutumwa nta muntu wabuhawe muzamubona abapasiteri bo ba cameraman cyangwa nje no muba ariko abo narabimenye Yesu yarabimpishuriye ko bano ba cameraman barabihamagariwe haki ya Mungu. Tamusi apotre twaza yaza twigisha ngo ku misozi irindwi cagenye napfuye imisozi irindwi yavuze ngo n'umusozi wa media aravuga ngo jewe gitwaza ngo sinoshobora kuja kuri media ngo nzavuga bino bazabavuga bivuze ngo media media umuhamagaro w'Imana ningingana n'umupasiteri umuntu atobukoresha neza cyangwa ikiyumba nabo bonyerera aho ninde utonyerera kwisi kubitamwa akantu gatoya akangaka nti karako gutaha karako gusharinga mu bakristo